Kajari pode me bana mandana chitu bana jeling rewi ka akobo. Kan kononiam ku subscribe gwasmane ku channel ku support. Ko birwindin content be lertin content yang karodian gwasam be kan chamala shubkaya. Bana mandana lero gwasam ban jeling kel. Man chachap rei loka ka akobo bi konading. Ramadana shi rajame shi jago bajanung ajimit kwen makwach. Jimit kwen makwach jen chajian we gwada dan ente South Sudan People Force Defense Force State. Jen che Defense Force chakaw receive ere kana me. Kwen makwach wajen chajian ka Kuba County jen kwere wal ki former commissioner ka Kuba County. Mi chajian no chewe widang gwada dan chiji SSPDF chika Stockton. SSPDF chika stuck lo chicken we chicken we ka Kuba ko kuta jatan gwada mo. Gwam de ga chukja. Jen dian gwada de tano be kulo we kwich chi torbiyali kan chup kakan ek dian te ka torbiyali bi torbiyali kan bu kwich ngai kon diala no telam gwam bro lot kake man chawalat gwasame an former commissioner Akobo County mo misal ka mo kwen makwa jen che jen charo de silimu rotup netin kon tin la dene kirmiyadi la dene asas PDF antama jakel kake take a video mi chikana lat re video kana mo ya nyuda no chi kwen makwa che thiay ka mandana chalat cha writing ka joga na no ronya re wich yare re gwada mene ano mal che ben antame ko chi de ne kon chi ga ben kudan la de ne asas PDF ngai kon dia le kwen makwa jana ne cha kwan ke SPLIO ticket ala khor dung ke commissioner dung akobo lo jene dan e roje ka je me chaje boch en kwen makwach ke ganya lew mi chaje wojo tame cha dor ya ko pal ka pel mendit ajara madan en jang na ko bichuch re wech ka ko bo ko jen chanat de ko la ro chanat che ke mislead a very long time en ganya lew ka goin dong wan kon en tuok tin we ke je wajen che wiche jago ba ja kwak wate ko kwak cha yare yakobo ko jen che panic cha course kanere kon la civilian re wich ya kwak jaga ja kwake jaga kwak mane kwak dwel wal sit ke wal diala ko kena kon dong ten wanamo achi ganya lew che michira mo cha jalat and former commissioner challenge mis kwen nya lew wada kuda asas PDF kachol nano lonya jok gwe jano binad biga saranda ke binalu jok ya rwanje chagalat bone mane den kontin la ne kirm yadit ano joka nada no lonya re wich ishi mara cheben pare ken ka kon chupten kan diga kuyir katne de te kuyir mo ja SPLIO katen ne de kon la Nuer menisha katen la Nuer wai ami la gwan mere ben kuikeje ko kan dal kan ka jal ka chukien ko biga ben gor ka dob dande torbel de we ge re kuch en kwen ma kwal pene kwalan ro re rek do do kulo gor so kulo gwad dante asas PDF ten kental gwam de shop kaje misi o dong chero re aleka dona me ajana nyam kur de na bana nyogo kwen kono gwase me kur mi chetuok ka kur mo je tuogan wala ka ta wangan kurun wangalong kam de ne asas PDF kene de ne la tinchal ka agwelek force mo kana Sudan People Liberation Army in a position la jas pelaigo re khor mo ya gwelek force cha ka yon cha ka joj no cha gwa dana tikitin ana cha ka jojtin chi jas pelaigo chicken ne re konti la de ne asas PDF chicken ga joj ke de ne agwelek force na me khor mchor la re wichin binimi de gwa de ne ling an wala ti dia lat ka de ne wala man ne bi angat man kon jok ka kwen makwach she members by the way she part of SPLIO jana SPL maji member duno jala kapin jan jala kapin ko jang jala do jan siran SPLIO ano la no ran SPLIO ko jan chana che mislead la kum la la dan shang kum bela dwide kum man to chala kum SPLIO so right now ajere dan le ro re wichin minimi bana do joke more update ko antam kor jaten kam SSPDF kan SPLIO kan warwai ami ka kobo kan bana ngaje no chatene rin wani thiay ba chit ka report dan len kon magwatame
Many subscribe ni no more information ka khor gwadan be. Na bana mo information ko ken bana kelingan be atema.